cyane. Hanyuma rero tuvuye tubazaniye iki, reka tubanze duhe ijambo Eric Ndagijimana yongera dusubize ku mikino yabaga muri iyi weekend. Twumva ibitego, tugiye kumva ibitego. Let's go. Twagiye na Eric Ndagijimana. Yari imikino y'ibirarane y'umunsi wa 15 wa shampiyona y'u Rwanda kuko yakagombye kuba yarakinwe mu Kuboza 2024, ariko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya Shani yarimo yitegura imikino ibiri ya Sudani y'Epfo. Ntabwo bimaze kuba kenshi usanga ikipe ya PFC na Rayon Sports zikinira kuri stade imwe zitari mu mujyi wa Kigali. Impera z'iki cyumweru dusoje yose aya makipe yarari mu karere ka Huye. Rayon Sports yari yasuye ikipe ya Mukura Victory Sport kuwa gatandatu tariki 11 Mutarama 2025 ku isaha y'isa 11. PFC yo yasuye Amagaju tariki 12 Mutarama 2024 ku isaha y'isa 9. Rayon Sports na PFC niyo makipe yarayoboye ayandi nyuma y'imikino 14 yari imaze gukinwa muri shampiyona y'u Rwanda. Reka ibyaranze iyi mikino tubere kwa gatandatu aho Mukura Victory Sport yari yakira ikipe ya Rayon Sports. Byari birori mu karere ka Huye mu gitondo cya karasisi k'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kuva kuri Kigali Pele Stadium bakamanuka Kamonyi bakagera mu karere ka Ruhango, bagera mu karere ka Nyanza bagahagarara bakabanza bakaruhuka. Bageze mu karere ka Huye binjira mu mujyi wa Huye mu buryo butangaje, babanje kuzenguruka umujyi wa Huye. Byari birori abantu batazigera bibagirwa. Gusa nanone imigabo n'imigambi yari yose ku bakunzi b'amakipe yombi imbere y'uyu mukino. Yihuye no kuvuga ngo tugomba kurangiza faze kandi nimba ubizi neza n'indirimbo ivuga ngo Nyabugogo Nyanza byari birori guturuka Nyabugogo bino bice byose kugera Huye n'abareyo gusa. Ubundi uyu munsi turayikubita 3-1 ihite yisubirira i Kigali. Ubundi nabwira Mukura ko iby'ifi yigera mu mazi ntabyo mu mavuta. Uyu munsi turayitsinda ndetse ibitego 5 ku busa. Jewe kuri Mukura Victory Sport turi tayari mu kipe zidukanga Rayon Sports nirimo. Uwayezu Jean Fidel wayoboye ikipe ya Rayon Sports numwe mu bari bicaye muri stade. Yari ari kumwe n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports, ntabwo aherukaga kugaragara muri stade nyuma yo kwigura ndetse akajya no kujya kwivuza. Ku isaha y'isa 11 nibwo umukino wari uteganyijwe gutangira, ariko wabanje gutindamo gatoya kuko habuze abagombaga gufasha abaganga. Umukino waratangiye, Robert Nyutaro ufite abakinnyi bose kuko Bugingo Hakim ntabwo yari ahari ndetse na Kevin Muhire wari witabajwe. Aziz Basani yari yamubanje kuri benchi kimwe na Umbarenga Fitina yari yahaye umwanya Eliaga Nijuru ndetse na Agama Bagayogo. Muri uyu mukino Rayon Sports yatangiye isatira cyane ikipe ya Mukura Victory Sport. Ku munota wa gatandatu Mukura Victory Sport yatangiye kwinjira mu mukino, itangira gusatiriza mu rya Rayon Sports binyuze mu mpande zayo zari ziriho Hakizimana Zubel. Kugeza ku munota wa 30 Mukura Victory Sport niyo yari yihariye umukino ndetse ikarema n'uburyo bukomeye imbere y'izamu ry'ikipe ya Rayon Sports. Ku munota wa 39 Mukura Victory Sport yafunga amazamu ya Rayon Sports ku gitego cyatsinzwe na Jordan Dibumba ku mupira warugaruwe nabi na bamyugara ba Rayon Sports. Uyu mukongomani yari ku ishoti rikomeye nyuma y'urubuga rw'amahina maze Kadime Ndiaye ajya gutoragura umupira mu rushundura. Attention, Imbarezo! Mukura! Yitwa Ndimbumba Nzawujota umusore w'umuhanga cyane w'umukongomani. Ku munota 42 Mukura Victory Sport arushaga Rayon Sports yatsinze igitego cya kabiri cyatsinzwe na Niyonizeye Freddy ku mupira yazamukanye ku ruhande rw'iburyo atera umupira mu mfuruka igoye, ariko Kadim Ndiaye arawugarura. Fred Niyonizeye umupira usubiza mu ncundura. Ikipe ya Mukura Victory Sport iterekamo igitego cya kabiri. Mukura shaka icya kabiri, Imbarezo terekamo Mukura. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye ikipe ya Rayon Sports iri inyuma n'ibitego bibiri yatsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mu gice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ruhande rwa Robertinho na Rayon Sports. Niyonzima Olivier Sefu, Kevin Muhire na Aziz Basani basimbuye Iragwa Haji, Ishimwe Fiston ndetse na Ndayishimiye Richard. Rayon Sports yatangiye igice cya kabiri satera cyane mu izamu rya Mukura Victory Sport, harimo umupira Serumogo Ari yashyize mu rubuga rw'amahina ariko jya hanze ho gatoya. Ku munota 50 Andre Mazimaka utoza abanyezamu ba Rayon Sports yeretse ikarita itukura nyuma yo kwakirwa ikarita itukura n'umusifuzi wa kane.
umunota 51 Rayon Sport yabonye penalty nyuma yaho Aziz Pasane yaramaze gusunikwa maze Moise Murindangabo atanga penalty. Iyi penalty yinjizwe neza na rutahizamu Fonganyi wahise agira ibitego 9 muri shampiyona y'u Rwanda. Amakipe yombi yakomeje gusaterana ndetse Rayon Sport yashakaga kwishyura ibyo bitego ngo byiburinganye. Birangira iminota 90 Rayon Sport itsinzwe umukino wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda itsinzwe na Mukura Victory Sport ibitego 2-1. Wabaye umukino wa mbere Rayon Sport yatakaje mu mikino 15 ya shampiyona y'u Rwanda yari imaze gukina, kuko Rayon Sport yatsinze imikino 11 inganya 3 ikaba yaratakaje umukino umwe. Karagahinda gakomeye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Nagiho abakinyi bacu barashoboye, twebwe dutsinzwa na Moise, ni Moise ku kibanza Cucuri, ni Moise utumye dutsindwa, ariko ejo uzabimbaza saa 11. Icyo twabuze buriya ni ukuboko. Ni gute bashaka gusimbuza musifuzi umwe babiri batatu? Icyo kikwereka yuko hari icyo baba bashaka, ariko uko byakugenda kose Rayon Sport ku mutima jusqu'à la mort. Ntekereza ko Rayon Sport ni ikipe nziza, ariko nanone yakinye na adversaire mwiza, sibyo? Ngenda saba ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport. Ntekereza ko iyi kipe igejeje faza Rayon Sport ku mwanya wa mbere, ni ikipe yasize yubatswe na Uwayezu Jean Fidel. Nubwo Robert yatigeze yifuza kuvugisha itangazamakuru, ariko Kevin Muhire we yemeye kuvuga ati nta gikuba cyacitse, ariko kandi kapiteni wa Rayon Sport yagarutse no kumvune yagize. No mukino warugoye, umukino twateguye icyumweru cyose, dufite imvune nyinshi. Ubwanjye cyangwa turanye faze retour abambere, ugiye tora faze retour, nta gikuba cyacitse, ni football ko bimera, cyangwa ko tukomeza tureba hejuru, twategura ibiri imbere. Navuga ko ari byinshi byahindutse, numva ko gutsinda ari ibintu byoroshye. So iyo ikintu iki kiba kije kiradukangura cyangwa tutegure match ziri imbere. Njye naje gusapotinga equipe nka kapiteni wabo, so kocha ahitamo gushyira kuri liste. Sinagomba gukina, ariko nabonye ko biri ngombwa banyine bagangiyemo nangu musada wanje nka kapiteni, so nagiye mariko yandarwaye. Abakunzi ba Mukura Victory Sport bo byari byishimo gusa, ariko kandi batanze n'ubutumwa. Bakire neza kuko biradushimishije. Abanyamakuru bajyaga bavuga ngo iyi kipe ya Mukura ngo iraciriritse, ngo ndetse ngo nta no gushaka gutsinda, ngo ikipe nka Rayon Sport ngo tugomba kuhabonera isomo rya ruhago, ariko tuberetse ko byose bishoboka imbere y'abafana bacu. Mukura bajyaga bavuga yuko turi ikipe iciriritse, turi sina ngufi, ko turi ikipe ikomeye kandi yihesheje agaciro. Ubu ikipe rero kuba dutsinze Rayon Sport tuyitsinze tuyirusha, kandi nta n'igihe Mukura itayitsinda, kandi nanabikubwiye ko mu gitondo umureye ari bugwihuye. Rayon Sport yasoje imikino ibanza ari ya mbere n'ubundi n'amanota 36 mu mikino 15 yakinnye. Mukura Victory Sport yo yasoje imikino ibanza iri ku mwanya wa 7 n'amanota 21. Aho hari kwa gatandatu yari inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya PFC ndetse na PFC muri rusange, kuko yumvaga ko igiye kubona umwanya mwiza wo kwegera ikipe ya Rayon Sport ndetse kagabanya n'ikinyuranyo cy'amanota 5 yari asigayemo. Bamwe baratebyaga bati ihene yishe mucoma. Niyo mpamvu mu gitondo cyo ku cyumweru uretse abakunzi b'ikipe ya PFC batuye mu ntara y'Amajyepfo bari baje kuyishyigikira. Bisi 32 nizo zaturutse mu mujyi wa Kigali, nabo bakoze nk'ibyo Rayon Sport bakoze, bakora karasisi kuva Nyarugenge binja mu karere ka Huye mu mifanire ku rwego rwo hejuru, babanje no kuzenguruka umujyi wa Huye. Nubwo amagaju yari yatwaye ibintu byabo gake, ariko bari bifite icyizere by'umwihariko mu bakunzi babo mbere y'umukino. Afere turayitsinda yaturutse Kigali, ariko igiye gutahana agahinda. Mbese ibyabaye kuri Mukeba nibyo bigiye kuba ku Gikoro. Turaje gutsinda pere pe. Mwatsinda bingahe? 3 ku busa. Abafana b'ikipe ya PFC bo bari baje kwitoragurira amanota 3. Ewana, ikintu cyatumye abantu benshi baza, twe twaje gutora amanota 3 yacu, twashimishijwe na Mukura. Tashaka ko ino fazare irangiramo amanota 2 yonyine. Igikombe cyo n'uruca abana. Ku isaha y'isa 9 nibwo umukino watangiye. N'umukino watangiye ugenda gake, nta kipe yataka iyindi, ahubwo umukino uri gukinirwa cyane mu kibuga mo hagati. Ibyo byatumanye amakipe yombi arangiza igice cya mbere anganya ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ku minota 54 amagaju yaremye uburyo bw'igitego ku mupira Rashid Yakin yazamukanye ku ruhande rw'imoso awugeza mu rubuga rw'amahina, ashatse kuha Hussein Salafe. Nshimiyimana Yunusu awushyira muri koroneri itaragize ikivamo. Ku minota 56 amagaju abonye igitego cyatsinzwe na Edouard Ndayishimiye, wungukiye mu mupira wacaraga imbere za muri ikipe ya PFC, maze umupira awushyira mu rucundura. Atasiberezo
APR FC yagerageje uburyo bwose bwo kwishyura igitego ariko biranga, umukino urangira ikipe ya APR FC itsinzwe umukino wa kabiri muri iyi shampiyona y'u Rwanda nyuma yo guterwa amaga n'ikipe ya Gora Football Club. Amagaju nayo akaba yarabatsinze igitego kimwe. Byari byishimo gusa ku bakunzemo Amagaju nyuma yo gutsinda ikipe ya APR FC bwa mbere mu mateka yayo. Niyo ngabo Amarisi, umutoza mukuru w'Amagaju, ngo n'ubundi nk'uko asanzwe abivuga ngo gutegura amakipe akomeye biramworohera. Mu bisanzwe je nk'ama ekipe nka APR Rayon Sport cyangwa Police ni ekipe zinyorera gukina kubera ko mbanzi ingene bakina nkabanzi point fort zabo na point faible zabo. Nka APR nari ko ikomeye ku mpande na mediane, nagerageje gufunga impande zabo na mediane ndayimizera, mugato tukavuga ati dukine icyo bita block median, dufashe umupira tugire contre attaque, kandi urabona ko icyo igitego cyavuye muri contre attaque, twari kipe turagenda turataka turatsinda igitego. Darikonovic, umutoza mukuru wa PFC, kuva uyu mwaka w'imikino watangira yahoraga avuga yuko ikipe ifite ikibazo barutayizamo badatsinda ibitego, nyamara uburyo bwo kubitsinda bwo bwabaga bwabonetse. A lot of chances all the time. Dusha uburyo bwinshi buri gihe, mwabonye ni nk'ibyabaye kuri Marine ndetse n'indi mikino twagiye dukina. Kuva umukino watangira twatangiye dusha amahirwe menshi, niyo mpamvu bitoroshye gutsinda igitego, gusa n'ibintu byoroshye ni ubuhanga bwo gushyira umupira mu rucundura. Abafana b'ikipe ya PFC ngo nubwo batsinzwe n'Amagaju ngo hari bamwe batari bemera yuko uyu mukino warangiye. Uriya mutoza arimo araduhemukira, nashyiremo abakinnyi areka kuturisha umutima. Turababaye. Njye ntabwo ndi kubyumva, ariko njye ndumva match itararangira. Ibintu birananiranye. Rayon yaturindiriye. Dufite amahirwe yose yo gusigazamo amanota abiri. Umutoza aza wagira ngo baje kwitenda, Yunus uri gutabaza kuri kabiri. Nubwo kwa gatandatu ihene yari yishe Mucoma ngo ngiye no kwivugana nyirakabari ku cyumweru. APR FC yarangije imikino ibanza ifite amanota 31, ikaba ari ku mwanya wa kabiri irishwa amanota 5 na Rayon Sport ya mbere. Amagaju yo yarangije imikino yayo ibanza iri ku mwanya wa 8 n'amanota 21. Ni ku nshuro ya mbere Amagaju yatsinze APR FC mu marushanwa yose bahuriyemo. Fall Nganya wa Rayon Sport niwe soje imikino amaze gutsinda ibitego byinshi muri ba rutayizamu, kuko yatsinzemo ibitego 9 muri iyo mikino, ndetse agakurikiza na Ciza Hussein Serafe w'Amagaju ufite ibitego 8. Biteganyijwe ko imikino yo kwishyura izatangira tariki 8 Gashyantare 2025. Yes, amajyepfo nuko yagendekeye abariyo n'ikipe ya APR, ntabwo byabaryoheye. Terime ziba ziraje ngo ihene yishe Mucoma. Ndashaka kuvuga ko Rayon Sport nyine itsinzwe na Mukura. Umva match Rayon imaze kurya icya kabiri kimwe cya Freddy, urumva Rujugiro yaraje aza mu banyamakuru arazamuka, naramubonye ati Lorenzo ati cana kamera ntunge kamera, ndayicana arasakuza ati ihene yishe Mucoma, ati igikuba kiracitse ihuye. Ewan arivovota cyane, abayibonye nashyize kuri social media. Ewan match ya APR birabaye ejo, APR kimara kurya kimwe kikimara kwinjira kiyo bita Edouard, abareo bafashe Rujugiro ko bari barebye match y'Amagaju, yego baramuzamura baramunzanira mu banyamakuru bamwasamura umunwa ati Rujugiro tangaza avuga ko ihene nyuma yo kwica Mucoma ihitanye na nyirakabari. Naratinye nanze kumufata yanze kuvuga yabaye nk'uwumye. Ntabwo mu majyepfo urugendo